Ayo Neng, kenapa budak? Tario. Panjang kan ngejar aja naon. Ampun. Aing mah ieu tok motor. Si kringna ieu bae tok. Oh. Si kringna tanu kita pernah kelekna. Tapi aing mah nyawa bae tok aing mah ka motor ieu. Nah, lap ieu teureun-teureun aing mah. Mau herang teuing he. Bae ho aing ka motor. Erang kita juaran. Herang baru ka Bogor henteu. Naon motor herang teh eta toh mah. Jomblo. Kali ngomong noh he. Aja ya ngelap anak nganjang moal. Dilap ya motor. Nganjang mah henteu. Mending nganjang aja lah. Kan buka channel. Ayo geus sayang ka mana? Awewe, nganjang mah awewe. Kasih antor. Mau enak. Tok. Badeug awewe mah ayo. Aing mah percaya ka anto mah. Kita mah bae vlog channel KB. Kamari be neuleuh lewatnya. Mana ge kalau ngomong deui lah. Geus Berangkat. Ayo mus lah. Udin kekeun. Pan bikang ngejelma hirup bisi kabur mabur. Bawa. Dia mah jangan be. Angkat panjang ngetok awak mah anjang. Gusti, kambuh amatnya. Calon bene terbalik-balik. Nean baik itunya pianjangan sementara mah. Sugan anu ka harti dicocokkan hati. Sekieu belah modal saya na. Insyaallah. Iya gara-gara calon bene gawe teh kesepian hirup aing. Neangan heula lah sementara mah. Di motor nih buang-buang. Baik. Ibu doakan anakmu. Wah, gimana toh? Iya, gimana mah? Ayo gaskeun lah ngestak awawa. Ayo guys, Ayo, tenang. Ayo, aya. Ayo. Semoga gagal dong. coba ketok kok. Lewat di bar, uyuk los lah. Ayo, jing. Ayo, kita dulu bae. Kagak lo nggak bisa na yo. Gerak tek awawa ya nganyang. Geus gerak ketok ge. Ketok ki dia. Dan dia tuh kan yang channel meureun. Mana aing pura channel meureun ti tadi ge. Ih, aing mah. Aing bae yo. Geus ayo mah. Anu ele ngetok. Oh. Ayo guys, mari ngumpil abe urang. Ayo siap. Ayo. Umpela umpempa. Ya, meleng geus gerakan. Tenang kita suruh-suruh, jangan paling ke pegang mah. Cicing. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Neng. Kayak abang ya nganjang. Waalaikumsalam. Hei dah. Sadar iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, semua gagal ceng channel lain mah. Tok. Ini model naon dia? Hai, pokoknya mah biang bela. Hotnya. Hot lah. Hot nih mah ini. Rek calik, mangga. Hei, calik dah. Jadi eta. Neng di mana? Kela. Kota. Kade. Bisi corona. Yuk. Aya naon ka dia? Atau pun orang mau bujangan meureun, kudu nganjang. Nyahoeun. Bener tuh dah. Terus dak gerak kenalan tadi yang nganjang bae ongko. Siap aing mah. Tunggu segera. Kami nasa. Cindy ya. Makan. Ari lorong mana?
Aduh, orang di itu, orang Lebak. KB orang Lebak. Neng, sekarang Neng. Orangnya dia mah, Nek. Lo ngomong gue nanti lah salaman. Corona. Ya, baik-baik ya. Ibu gue corona. Tapi orang Abdul, Anak bedul meureun. Eta siapa yang ngomong? Oh meureun ya? Oh. Abdul mah singkatan anak itu. Neng. Hujan. Jan ah. Alhamdulillah tuh bang. Dia siasan. Apa dia? Apa orang anjang meureun? Detak tuh. Ada aing. Apakah ada cinta tak? Ragan. Repe dari dia mah. Ikang aing mah. Lu nangis ke. Anjing kadukun. Nonton budaknya, berang-berang darinya kerumpul. Orang ngeranyang. Jawa tak budak berang-berang nyang-anyang. Aji itu. Ngarang Abdul. Yakin lah. Tapi piraku yang nyamper si budak kayak kos kieu teu make sandalnya kardi. Salin heula lah. Salin heula be pokona mah gampang. Modal sakieu. Salin heula gampang ya mah. Pokona mah kudu berangkat be aing. Salin ke main gitu, aku tuh wani lain. Seadanya bela. Ke sepatu lain, sugan menang-menang sepatu nak. Motor meja lah, modal nyalin. Ngacak-ngacak pengupukan budak lain lah. Tentang sakit ge. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Weh, biasa baik kak. Salam. Nah dia corona. Udah sudah atas sepatu. Kumaha kami be. Corona. Ibikang untuk terbaik corona lebih kang. Corona, di pejaan corona. Astagfirullah dah. Ngongkrong nyong, nanya. Corona nya. Aduh, hampir ya kayak orang pakai sepatu ya, lain masalah tesapan ya. Menang meren gabung dia amang. Asa anu ngomong ya. Suara urupa toh. Masa tuh ada. Nah, tapi ya bau puak kayak. Dia meureun ki muak. Dia meureun ki muak anjing. Utan dia suara rupa. Woi, dia. Aduh, entak dia. Oh iya rupa orangnya. Ai biasa. Si gamehong mah. Astaga, aturan dia jangan tadi ya. Bukan murah Lah. satu, Pak. Lain nu timaran gitu ah. Ai dia nanya ke saha. Biasa bae bos, orang nanya ke sadaya nih KKB-han. Ngeut naon anjing tuh nyatanya. Atuh kitu be bos, enggeusnya ngomongna meureun. Itu sana mana? Hei. Endang. Coba itu sepatu nerada dibuka, belagu amat ngajang make legenda ge. Lep motor gitu, panggilnya menggerobak kita aja. Kabeh hidung dong hareng we. Beritarak kau. Masya Allah neng, nyeda amat teh cacahan deh, pernah hati. Masya Allah. Ampun neng. Karak ngaranjang marawa motor vario baik ya, ampun deh. Kan? Naon bos? Daripada dia motor teboga.
Motor hidung, penampilan hidung, jika tarang au bae masya Allah. Nek ngajang apa nek ngaliwat? Enggak sebenarnya kira balik bae ka ditu ngalil aja. Eta mah motor panting ngalil aja ji. Emang tuh buka ceuli, eta pangrasa sepatu tadi kita dibuka. Oh jing siapa tengah denge kan omongan. Padahal jeli. Ampun. Juli pada yang jadi. Buka. Lain naon neng dibuka si boba dosi. Mungkin ya balik ngaca mama. Ada diri awak be. Pendak galaladean laga amat karena yang motor pari doang ge. Sat doang. Tungguan di ulah kain ngelengka. Ditangguhan ku kami, ayo dia. Motor bodudut. Sarua. Balik itu. Balik ke itu. Ya. Buat dari dia. Ewek gelik dia. Neng kira balik gawe na nangguan balik tadi. Woi, ikut. Weh, dang, enon. Beneran yo. Aya butuh be ka dieu. Bene yo. Lain juga nya. Nak aing tadi ka budak di motor gede. Hari endang pinjem motor orang ka mana? Jadi kieu gun, aing tadi ulin ka ditunya ngahiji barudak. Diledek aing beak dada si dada ye. Weh nah di motor gede ieu. Injeman karunya. Iya mau berhubung ke bogo aing bager be, yang dinyeman kasia. Tapi yang penting di bensinan be aing mah. Geus pokona mah gun tenang dia tuh kudu mikiran ka ditu. Yang penting aing mah berangkat be. Nak jasa aing ka barudak ye anjing doang. Ya, aing berhubung dia batur deket aing yang dinyeman motornya ya. Oh siap. Nu penting di bensinan be aing Geus mah. tuh kudu mikiran ka dinya dewa gun. Pokona beres aing. Tapi kurang kitu be nya. Beneran. Nak aing ka budak. Pamit nya. Suksesnya. Yuk. Yuk. Neng, geulis ka bogona mah. Segera ngajang mereka ditu ih. Ulah poe ta bensin. Aman pokona mah. Aman awang sih ya. Takut beres. Beres aja mah. Kita lagi enak kumaha. Pakai be. Oh, dia ada bang. Tahu mana? Oi, Dah. Langsung naik ta budak. aduh, Gusti. Apa yang kalau lotor mentas di lowong, aduh. Neng, nang ka mana? Dah neng lo ngomong. Ulah ada ae kita mah menang injil motorna. Oh, eta motor boba dosi ke. Macem-macem. Ayat tuh di situ. Berarti Eta motor saha. di bawah aku sakit tuh neng jaga orang. Kurang berarti. Saya menang minjem. Macem-macem zaman kuari masih nginjem. Lamun eta bener motor hayu ge ulin ngabaso ke. Iya tuh hayu berangkat tapi kehelak ke dong. Soalnya pan nyahol kan. Kakek datang. Tadi bayang aja lempang. Alam bela. Non si dingkekeun hayu ayeuna aing selapar ka racan dahar. Geus hayu neng berangkat lah. Geuskeun korek keneh. Loading kaikeun. Ayo neng kesana budak Mario. Panjang kan ngejar aja naon. Ampun. Hei, coba deh. Madam. Neng. Oh, najong. Woi, dah ka mana deui aing nangguan tadi motor teu balik-balik. Terus lah neng, terus. Urusan dulu. Aing motor barang minjem legek di bawah ulin. Idang sia main nangguan bae nganterin ka poko aing ini motor sia ieu. Aing buru-buru ku bae balik lah. Kenapa yang dari aku yang dak anjing lah becak pindah aku yang becak aku yang itu di jalan lengsek yang di gigi Corek iya dia. Balik. motor modal Balik ke itu bener laga doang. belok kan aku yang ditandai kayak dari
Jarek dia